אני ארס קמה. Mahingat kami lahat. Es que ni siananin nak kwanki pink nak amok nak asonrik is jawarisk. Etos karus kaba mak amok spano marak kama espano. Bahaya. Wala Jesus. Nakliis ko apuk empas sing amok naranak je. Perpindai sim takir is sing ama. Uy, si sa scam ni Isk, te va a llevar la tristeza. Porque junco tantis kiate, kita ko kachu, masako tos ta kwankin. Bay, hingka matsakat, jana kache matsakat. Gloria a Jesús. Un aplauso. Saya all, chiskolong aratin di kakayos. Entonces la victoria se alcanza cuando se pelea. La victoria se logra cuando se lucha. Tauriel ksumeh, kita janak yang bingkata janak muku estate siumeh. Loris kabadi kagwa Jesucristo. Pero renak tatel ksumeh. Kamagis cepe huni as nak sinsas di bakit lain. Singkat inas lain jalak ani na ketoke di kara. Amen. Pero huni di melaal kis ceke, motob na kuak na ceke. Mahung kuatap idok cakisan, kamagwain huna kuak cakisan, cengene. Kami na kuak tak cengim. Amen. Tak kecil hun cengim. Utak musuh na kuak tak kecil ketoka keca. Sin posiblemente kakida kiloan suali detrás que toca aquello, pero materik vina katerik hora katin di sap también anak kwan choy dop chiku chochis. Entonces si quiere bukutisita kung beri al arengis ket ke hara ni kuok narah tulak chiro ni kuok naklim ni kuok. Pero sin córcero, ¡ay! ¡Un aplauso! ¡Llegó de Cristo! Nadem narah ni bakim mukujatas nung sintat simak. Nadem narah, soleh narah, kawidas narah. Singkah kena kanang saklik, jadi ulibak tanok age. Hokana kita atsari pabal, singkana katsala pabal, jas ratina kana tano ade. Un aplauso. Camperone ke skoli patus nak nike ide. Aro nak kacere nak nike kam. Ayo, just piye sangko. Bye. Ucap iya kita ketok kaki nak ingat singkat kultik. Amen. Huni membro iskpon se iglesia. Rahlas nak etiko kakwai. Kapun tiru caki ni gisit kamakwai. Kiri picik. Dios mío caki. Ya llegó la tentación. Amen. Nek aku cikit kamakwai ni kiri con. Tapi mejor siok chino ko pande pero na chapichis na kana wake di chade bejar di tentación de que sea castillo stoch que chiquito ana chiquito san que chiquito como guay y gana me con número mas el societe vidaje sat. Gloria a Dios, un aplauso. Sige, kulong da kaya aking kulong dahil. Bakit kita ang sisas? Para kita ang sisas dahil, naranak kita ang sisas dahil. Nakulibis ka ba ni Kagwa Jesus? Kita naksetso sa sisas, makain na tatsing alakwan. Bisal setso saks, ko setso sa dagit.
Uristo anarin si tokwa iko bagit. Karok enak tokwa iko rin, karok enak sojola, rin kag utmes sinuris kwan kinak tirusitol, naklaan ak rusitol, toruk si kwaklik, halapano sa Dios, un aplauso si Kau, sa Cristo con Jesús. Kwan siya analista kwan katarin, rin ak rusitol, skitantol, skitantol, sa senak, di hobik, di samambik, di saksurimik, halapano sa Dios, di biiksi naruna kwaklik, halapano sa Cristo, ta kwaklik, pero que diskerim si usay, que diskerim si sunek. Que bajo la gloria a Dios. Abre, matsakas. Dokter si banyak. Wah, si banyak lain talking si tinumsingre. Alabado sea Jesús. Entonces nakasaka de kul sin ko hindi herman. Sa kira si koga kway. Si tinapoko blin test kamakway. Tochis ka herman sa kira. Awesome. Sa kira si kamakway. So into bismanin siya. Siyok chirek ang kidi pepem jokep suting sing kolom nak pega. O sa kiskwang kidak iti belek sok chirek asing be. Anang ulik kaya magsakat. Amen. Vamos. Entonces, sintere hermana. Sudana sa kapano sanggiri kan? Sanggiri jike. Arusa. Kana kani kinahawak siya. Ano ito sa makakati? Saan kajigyan ka magwai? Jokat kasi mo kaling sa dyan. Dyan nero yun nakatok ko yan man. Sa dyan ko rin dyan kaya rin. Saan gets ka magwai? Amen? Alis ka na sa sutan dain? Un aplauso! Nakulibis ka ba ni Jesus? Kalansi singkong slalay. Let's keep on that, amen. Un aplauso si Kau. Sa Cristo ni Cristo Jesus. Mabangkit si Kaman porque nampak enjoy kumpat. Haleluya. De Jesús, que skol di raidar, sa sonan nakchos chas pandi rus pandi ma usakwing. Berapi hombre sila ko nakcham rakmaki. Tok eker bitane kay spapa nakmaki rapi hombre sil. Amen. Kung sila kay spapa. Kapaning aba nakak-es na nakapirati ni Yoso ka nakchiksakas. Kamanagas siya nakasti pasi sa di kakulong. Pero masur, diyan kayo nakrudito. Tore Jesus. Hermanos, de Jesus, kiste sa listik. Atin kyo pa. Santa sa kinunak numakaraharay na nain si Christian. Kiyok sa nuktag na kwa Jesus. O Diyos, yung anak ko. Wang siskat suwak sa nakawa. Skoori kawa. Sumukrit. Papa, sabi Jesus. Santang kinunak numakrak si Chris ako nakche. Araydas! No! Kisumen sila kawayos, kisye. Hingka! Magote sutan! Ayos na makaknakling sa dekakwa. Sila makaknakling kodom. Matukot sila tingkam. Kawayos, kisye na dinala. Pwede bambil sabi. Nagtatkam. Aroh enak kikam. Ha? Reka kolmas. Makakyanak enak kikam. Es que hermanos, tenemos que ver victoria.
Tentota kini el Jehová. Tentoto cholax casutig. Pero hay que morir, hay que sufrir, hay que morir primero para luego resucitar. Mas ka usted kawa Jesus que si Dios te sin ana kat kamat padas magutat cholax tas casutig. Sige nakasakyan nakatokchokat. Ay di kam persarox di kutan di cholax petsakat. Entonces kamkat bisnegwa udah laigal, udah ketek, udah kamsig, udah hobe, udah saktsubag, udah makikwag. Tatkam dohonak, tatjolak, renak natat kwaklit, hanapado sa Diyos. Un aplauso. Entonces, la olis tenamite kawa, en cuanto makikwag, si inusig, hanapado sa Cristo, renak ni Dios, tu sikniluk, chika kwakresinki, dos kwakres, akautan, la ochi probitang, di Cristian, hoga kwalek si tuari, buku chikamata chika kwai, silika taklak si tuari, aran sa taesak, pastor, obrero, anciano, diácono, de la iglesia, a la cual, buku sa congregación del Chicuancat, se altar Chicuancat. Marete bisa kana kami nakateri na kwani hautan kami nakateri sa take sambukin naksulak sa altar sambukin nakwakbakan nakwan sambukin nasiratin sa rayo sambukin porque sacuy de raza sacuy de regal sacuy de cuej sacuy de tocag alabado sea Cristo. Entonces vale la pena enfrentar la guerra, luchar para tener victoria. China satisfecho. Lo coribis ka ba ni kakwa Jesus? Matataelik chika nakwan? Matatsuwak chika nakwan? Alabado sea Cristo Jesús. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Aleluya. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mangata su kwacha. Anak na hindi kakwa na Diyos kung kinakukin. Raklasting kiamag sa ewa saan di kakwa ang saklin kong kamagak. Tatinting araklan sa saklin kong kamagak. Ay, atin yung kwa itatak episir sinikira. Medyanes din Edgar nakatikwa sa su chatak siris siru sinarak. Te sustentaré. Mag-ajib ka no age tatingkutun sa dikagwa. Tatingkutun sa kahit. Tingkela na kuka. Tingkela des na kamisa. Tingkela sa emanisap na kakita na kwanin. Yo soy Jehová tu Dios. Siempre te ayudaré. Justo te tintiga, justo te kaa. San dari pedo mekrik Indonesia ke khusus tak eskas khusus tak successor buku san dari miembro khusus tak as pastor khusus tingka dikawan que siempre te ayudaré siempre te ayudaré siempre te sustentaré siempre te esforzaré rahlah tingkana kabidan rahlah tatingkutun rahlah tingkana kuana kuka rahlah tatintikit. Entonces, por nada de la vida vamos a preocuparnos. Mag-a-oksinkre skabid na katsol, sino kisasali katsol, tokwang sa liskanghe, di kagwa ni kalyos, di markwang kistenet sa di kabe. Magwag ka siya rin. Harakakta na kanawak subaya kaya kaala. Ayon san di khushbis. Para lo khushbis na din. Amen. San di khuybid khalaw.
Marindahan ka na ba yung rin ala? Tati di hon, miss, lapring sa ako guys. Maraganaw, karura kom lima usak ping kinakitsal. Rea sa suas, rea kam singki. Rea keman sa isutan. Rea naksaklok sa amin, di markwan ni Kesya di Erman, di mo ko Erman. Hans plang lima usak ping. Didiawlo na rak aksat oso aksat kamra. Hokanak nagaskam gitsi sa nilutito nagasketch kanak. Kumain ka sa khikli limud naksat kanak sa kusit anak kwantra rak gitsi da khikli limud pero no se puede aksat silo chini kawa Jesus. Entonces tiskaos ti diawlat kwets hermanis haan reasat spas. Marinig ang usla. Makita si Tinsik panak magkunan na tikwang sa lipaba. Utyan, magkakapama nila tanak sa tiyo laing ka. Tamakwa tayo si Sinawikwang kilana na tugwa sa lipaba. Matoko tat sila at porikwing. Pero tento tat natsok sa smes ni kakwa Jesus. Kokisye sa skuri Apokalipsis 3:20. Lain pagking sila di okebat, piani ko na abing kwetsan, unakte di okebat, lain di okukin, utaan ta okukin. Dingwa ak sirukin, utaan ta kwa okukin, sandi ka ba Jesus? Entonces, Jesus narah pang akukin. Kapitsa ko nakikapits, maray siya nakatulong rin osman, o marakatulong katos. Nagwang kaya siya rin. Marikwang kunak tis kamri sa usilarik hindi kawayos. Maka na bagim naklimao sa kwing tanumtak sa amin. Sa tulumtak pa sa Spain daat. Spanak pang kateng usta tesyake. Pasas ten iyos nagbarang kay serena sigdi. O kata na.